bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana idahwema kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya kane mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba ivanjiri y'uyu munsi rero iratubwira ibintu byiza nk'uko bisanzwe. Iratubwira ko inyigisho ya Yesu yari inyigisho itanganywe ububasha, ngo ntabwo yari inyigisho nk'iy'abigisha amategeko abantu bari bamenyereye. Natwe rero dushobora kuba twaramenyereye izindi nyigisho zitari inyigisho ya Yezu Kristo. Uyu munsi nimba wumvise inyigisho ya Yezu Kristo, ureke gutangaza. Nigutangaza ikugire ku mutima, nikugera ku mutima ureke iguhindure ubuzima. Nicyo iyi nyigisho ya Yezu Kristo itanganya ububasha igamije. Turayumva tukayitangarira nk'uko bisanzwe, ariko ntibihagije gutangarira inyigisho ya Yezu Kristo. Ubwo turemera iyo nyigisho ikatugera ku mutima, hanyuma ikahindura ubuzima bwacu, bityo ubuzima bwacu buhindutse bukera imbuto, nyine imbuto z'ubukristo mu buzima bwa buri munsi. Icyo nicyo twigira muri iyi vanjiri y'uyu munsi. Inyigisho itanganya ububasha niyo ituma tuyumva tukayitangarira, hanyuma ikatugera ku mutima, hanyuma umutima ugahinduka tukaba abakristo bera imbuto. Icya kabiri rero twigira mu ivanjiri uyu munsi, turagihera kuri iyi roho mbi yamenye Yezu Kristo uwo ari we. Hanyuma niko Yezu Kristo yayitegekaga ati, sohoka, ceceka kandi sohoka mw'uwo muntu. Ubwigenge bw'abakristo, ubwigenge Yezu Kristo yatuzaniye. Arashaka ko twigenga, ntabwo ashaka ko tuba imbohe z'ibintu byose dushobora guhura nabyo kuri iyi si, ahubwo arashaka ko twigenga. Iyo nyigisho Yezu Kristo itanganya ububasha ituzanira ubwigenge, ikatuzitura ku ngoyi za sekibi zituzitira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izo roho mbi zishobora kuba roho mbi zatumye wenda tudaha umwanya wa mbere Yezu Kristo mu buzima bwacu, tudaha umwanya wa mbere ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Wasanga hari twarahaye imirimo dukora umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Wasanga twarahaye urwaho amacakubiri mu buzima bwacu. Wasanga twarahaye urwaho, twarahaye umwanya ibintu bitagira shinge bituzitira, bikatuzitira kure ya Yezu Kristo. Ubu rero Yezu ibyo byose arashaka kubikuzituraho, kuko arashaka kuguha ubwigenge bwe busesuye. Adukiza nyine izo roho mbi zose, ari izivuga ari n'izitavuga, zose arashaka kuziturokora kugira ngo twongere dutangire bundi bushya, dutangirane na Yezu Kristo umucunguzi wacu, duha umwanya wa mbere ijambo rye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukomeze rero urugendo twishimye, dutangarira inyigisho ya Yezu Kristo, inyigisho nshyashya itanganya ububasha atari nk'izo tumenyereye. Hanyuma tukemera iyo nyigisho ikaduhindura ubuzima, hanyuma tukera imbuto za gikristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi twemere twiziture kuri ibyo byose byaduheranye bituma Yezu Kristo atisanzurira muri twe. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Mariko ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 28. Dukomeze rero duhurire kuri iyo gahunda yo gusangira no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi koko twemere riduhindure mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko Imana yo yarabidusezeranyije, ntishobora kudusiga twenyine. No muri ibihe bikomeye by'icyorezo cya coronavirus, Imana iratubona kandi iradufasha kugira ngo tugitsinde kandi tugisohokemo twemye. Ushobora byose nabo kumugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kuri twese, kuri mwese bavandimwe.